Neki učenici me nisu poštovali, tako da sam morala da postavim granice. Kad sam počela da predajem engleski Kinezima privatno, nisam imala nikakva stroga pravila. Recimo, dozvoljavala sam učenicima da otkažu časove bez ikakvih posledica ako ne mogu da stignu ili ako imaju neku hitnu situaciju, zato što ja razumijem da se svima mogu desiti takve situacije. Recimo, i meni se može desiti da otkažem neki čas. Međutim, jedna učenica je počela to toliko da iskorištava da mi uopšte na kraju nismo imali časove. Recimo, oni su meni platili za januar, a sad je početak marta i mi još uvijek nismo iskoristili te časove za januar. Non stop mi je pisala: izvini, moja kćerka ide u grad pa neće stići, ili 100 puta mi je napisala kako imaju hitnu situaciju kod kuće. Što je meni na kraju počelo da smeta, jer sam ja sad u situaciji da ja ne mogu više da primim nove učenike jer imam popunjen raspored, ali zapravo ni nemam jer oni non stop otkazuju. Tako da sam ja njoj rekla da uvodim novo pravilo: ako želi 8 časova mjesečno, da mora da iskoristi svih 8 u toku mjeseca i da se više ne prebacuju za naredni mjesec. I rekla sam im da mi jave kojim danima žele časove u martu i da to ostaje tako. A evo, sad je 5. mart i mi se još uvijek nismo dogovorili. Tako da ne znam šta će da bude, mislim da im se uopšte ne sviđa ovo moje novo pravilo.